Jodak ma Mihango Ward yuake wirach marapaya makigwathi matudo Kayole kod Eastern Bypass. Idwaro ni sirikal okaw ting' mar loyo loso apayano masani rocho chenro mage. Jafomarwa Hutino Daniel tiere kod ler. Ma en apaya makigwathi matudo Kayole to koda Eastern Bypass makoro jodak ma Mihango Ward osebedo ka yuago kuom thuolo malach kaluwore gi chal mare marach. Hii barabara tusaidie. Juu every week unaenda garage kufanya service kwa pikipiki. Pesa yenye unafaa usave, unaenda nayo service. Tutalea watoto ama tutaenda service. Na MC anaishi huku, sasa amehama anaishi Karen. Watu wa Mihango wameumia sana kulingana na hii barabara inaitwa Kigwathi Road. It's a 20 kilometer road. It's a major road link, inashikanisha watu wa Roysambu, watu wanaenda JKIA, Kangundo Road, Eastern Bypass, both Eastern Kangundo Road ya juu na pande ya chini. Jodago koni jotelo mowinjo kaondamo mar kongo apayano yulo e tich kagiwacho ni jogo mosebedo ka imiyo rak mar loso apayano okutiek tich kaka dwarore. Bado imekuwa ikitengenezwa mpaka sasa hivi tumepata watoto, bado barabara inatengenezwa. Kwani tunashindwa huyu contractor ni kazi gani anafanyaga hapa? Ona venye barabara inakaa. Tunakuja tunamwagiwa mawe hapa, tunaambiwa tusijaribu kuweka hizo mawe kwa barabara. Kwa nini? Gari zetu ndio zinaharibika. Si ndio tunaumia tukienda garage. Hii barabara imekuwa hivi tangu niijue. Maji imekuwa imetusumbua hapa. Last year tulikuwa na drainage hapa. We have a poor drainage from kutoka kwa kiwanja jeshi. Maji karibu ilibomolewa manyumba hapa. Sana Medina. Korka kore, MCA ma Mihango Ward Kados Kigwathi wacho ni chal mar apayano osebedo marach nikech sirikal mar county poko chulo wuon rak mane owinjo ger apayano kaluwore gi nok mar omenda. Kakoro okwayo gavana ma Nairobi mondo mi orang wachno. The last over 10 years this road was under the construction of the county government, but lack of funds have made it right now impassable. So many complaints have been because the contractor has never been paid. So I request our governor to look into this, and if there are funds, in fact, I said the Ward W fund for the area of Mihango to be directed to that road. Ojiwo jodak e alworano mondo mi obed gi orruok e sama otemo wuoyo gi sirikand kaunti ma Nairobi kokalo kuom apisa maduong' mar apeyni mondo mi okaw okang' mapiyo mar kongo apayano mabiro konyo jodak makanyo. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV, Nairobi.